Kom luister naar die evangelie. Kom luister. Kom luister. Kom luister. Kom luister naar die evangelie. Ek sê, kom luister naar die evangelie. Kom luister naar die evangelie. Kom luister. Kom luister. Kom luister naar die evangelie. 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 Kom luister. Kom luister. Kom luister naar die evangelie. Kom luister naar die evangelie. Kom luister naar die evangelie. Kom luister. Kom luister. Kom luister naar die evangelie. Kom luister naar die evangelie. Kom luister naar die evangelie. Kom luister. Kom luister. Kom luister naar die evangelie. Kom luister naar die evangelie. Kom luister naar die evangelie. Come
nece bici varım o zaman doğru. Batur ulan nece bici cakara. Sen doğru. Alma bari yer lipet. Tanmar nedir? Alma bari yer lipet. Sen. Nadir. 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 Hey. Nadir. Nadir ya.
Halleluja, prijs je naam van de Heer. Ja, kunt begroeten in een mooie naam van Koning Jezus. Wat red, wat verlos. Hij blijft ook altijd dezelfde wonderwerkende Koning Jezus. Ik moet kom doen wat ik gevraagd word om te doen. Gehoorzaamheid is beter als offer. Ik wil ja kan welkom zeggen dat jullie ons join bij de open lucht. Geniet het man. En dat zeggen mijn werk en jouw werk. Halleluja. Ons allemaal zijn werk. Als die Heer zijn werk. Jullie moet het geniet. Je moet het geniet. En de Heer is hier. Halleluja. Praise the Lord. Dan gaat geen weg aan toe. Weet je? En als ons klaar dat je geen weg aan toe moet leren, dan roep ons tot je wakkele Stevie om die zaak van die Heer voor ons op te maken en op te dragen. Als je met mij? Als je met mij? Ik kan niet worden nog eten. Halleluja. Ik ga toe met honger. Halleluja. Ik kan niet worden. Kom maar zeggen. Hoor wij zo met die van de Heer. Halleluja. Halleluja. Welkom. My God. Kom naar Woody Chan. Halleluja. Ik kan niet helpen. Ik kan niet helpen. Ik kan niet. Ik kan niet helpen. Ja, die Heer. Mijn volk is het niet. Ik kan niet. Ik kan niet. Ja, niet. Ik kan niet. Ja, niet. Ik kan niet. Ik kan niet. Ik kan niet. Hey,
Moeder Johan, nou gaat het werken. Ik zie allemaal het wachten. Nou gaat het werken. Die gaat het niet gereden. Ja, we gaan het sturen. Kom ons bring ons hoofd op die plek. En ons dank die Here. Vader wat in die hemel is. Vanmiddag, Here, is dit in die naam van Jesus Christus. Ons kom vanmiddag in die naam van Jesus Christus. Ons kom vanmiddag in die naam van Jesus Christus. Ons kom in die naam van Jesus Christus. Die woord van die Here verklaar. Niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun Jesus nie. Jesus is die weg. Jesus is die waarheid. En Jesus is die lewe. Ons kom vanmiddag in die naam van Jesus Christus. En ek roep die Heilige Gees van God. Here, terwyl ons in die plek vanmiddag betree, terwyl ons vanmiddag bijeenkom, om die naam van die Here groot te maak, bid ek na die Heilige Gees. Ek bid na die krag van die Here. Ek bid na die salwing van die Here. Elke juk, elke strope, elke band op die plek sal breek in die naam van Jesus. Ek wil Heilige Gees van God. Hy moet vanmiddag aan leiding staan. U bewaar hom in die naam van Jesus. Ek bid, Here, u bewaar hom in die naam van Jesus. Here, u bedek hom met die bloed van Jesus. In die magtige naam van die Here. Ek bid, Here, u sal sy tong en u sal sy lippe in die naam van Jesus. En u bewaar hom, u gebruik hom vanmiddag
om hierdie diens Here te kan lei. My God. Ek wil bid Here vir Elina wat vanmiddag opgekom het. Hemelse Vader, U is met alles bekend op hierdie plek. My God. Here, U is die kenner van die hart en U is die toetser van die niere. U deurgrond Elina van ons gedagtes. Ek bid Here vir eendragtigheid op die grond. In Jesus se naam. Ek bid Here vir eendragtigheid in die naam van Jesus. Kom sien hom wat die woord gaan bedien. Sien alles in die naam van Jesus. Met baie danksegging. Amen. Halleluja. Kom ek gee die Here so prys in hierdie plek. Nou ek weet nie, ek is gevra om my te gedra. Want hulle sê ewige lid is 'n loskop ding. So ek het my gedra. Maar apostel is 'n ding wat ek gewoon wil regstel vir die mense hier wat my stem kan hoor. Glory. Die saak van nou. Ata. Stel mense nou. Stil het. Halleluja. As 'n roudiens openlig. Jo, Ja. Nie die enige saak die van vandag. Hier was ook jarenlang mense hier ons kom breek met die ijs. Nou ek wil van die geleentheid gebruik maak om almal wat my stem te kan hoor. Ek gaan net sê die manne van die Here. Julle wil mos op julle amper genoem word. Julle wil op julle stoekas genoem word. En dan gaan ek die mamas wat my stem kan hoor groet. En dan groet ek die kinders. Want as ek haar begin, dan gaan het donker raak. So ons bouw maar plat. We gaan plat op plat. Ek weet nie wat jou nie. kom nou. Ek weet van een naam. Ali, lekker naam. Ali, lekker naam. Dit is Jesus se naam. Hey, heb je van my naam? Ali, lekker naam. Ali, lekker naam. Dit is Jesus se naam. Heb je van my naam? Ali, lekker naam. Ali, lekker naam. Dit is Jesus se naam. Heb je van my naam? Ali, lekker naam. Ali, lekker naam. Dit is Jesus se naam. Heb je van my naam? Ali, lekker naam. Ali, lekker naam. Dit is Jesus se naam. Heb je van my Jesus,
Yes, hallelujah. Hoor gou wat die naam. Jy wag alles. As jy die naam ken, dan kan jy smaak seks maak. As jy weet van die naam. As jy gehoor het van die naam. As die naam aan jou is. Hallelujah. Die ding van by die Here moet jy jou kop kry. Die ding van saam met die Here moet jy jou kop kry. Jy die ding wat ek kom nou so lank by die Here en jy met jou kop kry. Yes, hallelujah. Johannes 15 sê, Nee. hey, het u second. Angela, Jesus koning, vergeet je man niet. Jesus koning, vergeet je man niet. Jesus koning, vergeet je man niet. Hij haal je, en niemand meer. Jesus koning, vergeet je man niet. Jesus koning, vergeet je man niet. Jesus koning, vergeet je man niet. Hij haal je, en niemand meer. Hij haal je, en niemand meer. Hij haal je.
Hallelujah. Everything will be like this. Everything they can say. They need your alien. Ik heb een dag bekleden die zaak klaar is. Maar ik zie kans. Bij fijn. Glory. Wacht maar door de dienst eten, dan kom je naar Boejan toe. Als ik dienst eten. Ik heb gedumpt. Los, kom maar los, hoe gedumpt vandaag. Ik heb gewopt. Kom maar los, gewopt ook vandaag. Misschien los uit vandaag wat negatief is. Misschien gaan hulle los uit. Als je hulle niet is Boejan. Als hij voelt, dan komt hij naar mij toe. Apostel, meneer Hamid, hij gaat kunnen wat moet doen. Dat is wat we doen. Deze tijd deze zien, om in mijn gezicht te gaan voelen. Hoe gaat maak je mensen op? Nee, om ook in mij te draaien. Juist, die goed. Ja, dan kan zo lief lopen mensen. Je mag eens. Mijn armen vat willen worden afge... Jij? Jesus, praise you. Het is moeilijk. Kom, lei mij. Here, lei mij. Here, lei mij. Kom, lei mij. Naar die water. Vader, wat was het plan? Wat gebeurt bij vaders stroom? Ja, vergrote je aan Jezus op zijn hoofd. Niemand met je wil. Jere lei mij, jere lei mij, jere lei mij naar die vaders. Net zoals de boom, zoals de boom. Gebleven bij vaders boom. En zijn vrolijk bij Jezus. Op die rood, kom je alleen mij, jere lei mij, jere lei mij.
soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus op die regte tyd. Here, lei my, Here, lei my, glory to the sky, lei my na die water, Halleluja, soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus op die regte tyd. Here, lei my God, lei my, Here, lei my, lei my na die water, soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus op die regte tyd. Lei my, Here, lei my, lei my na die waters, soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus op die regte tyd. Glory to the Son of God. Kom ons gee die Here net so ligte by. Halleluja. Net so ligte by. Halleluja. Ons het net 'n klap net so ligte. Halleluja, halleluja, halleluja. Net so ligte by. Glory to the Son of God. Ek het nog niets vir jou. Glory to Jesus. Laat my toe om niet aan jou oor te dra. Maar voor ek dit kom as geen Pasen op Kilometer Oktober, en lekker aan de klap in die huis. Ons is gewoon in die huis. Ons is in die huis, man. Glory to Jesus. Halleluja. 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 Nou ek moet jou gaan skok. Die woord van die Here kom in Johannes 16. Vers 15 hoor goed. Ek wat moet doen, jy wat wil breek, jy by die Here uitgekom. Ek wat moet doen, jy wat wil sê, jy het God gesoek. Ek wat moet doen, wat dink jy hoor as ek? Ek wat moet doen, wat so neerkyk op my. Kom nou. Pas zeg het niet voor die mensen. En hier is skrif, help mij lekker uit. Pas oktober, hij helpt mij lekker. Want niemand kan die woord van God strijden. Strijd mij, teken mij strijd. Teken mij strijd. Maar God zijn woord kan je niet strijden. Ik is geleerd. Van kleins af. Ik heb die gehoor, leraar. Onze Vader, wat in die hemel is. Maar nu hoeft jy actie aan te doen. Die mensen bidden nou weer onze Vader, want dat is een welbekende ding. Die wordt gedwongen, geforceerd om onze Vader te kunnen opzien. Nou hoor je die mensen bid voor mij. En ik gee my Vader. Nou kom die skrif vir help my lekker uit. Jesus sê ek het nie julle die my uitgesoek. Julle het die my uitverkies. Maar ek het julle. Yes. Dus gewoon vandaag is staan, God
het ons uitverkies om vandag hier te wees. Los hy ding van by die Here uitgekom. Los hy ding van ek ken hom nou al 50 jaar. Die kom so lang by die Here, die kan nie so ons Vader op weg of sê nie. Ons het ook om te kom beklei nie. Ons jaap jou man net reg. Moet ek dink en moet ek nie gedink. Weet jy wat gedink gemaak het? Ek wil maar aan 'n wit man. Nou die wit mense wil moet hoekom sê. Hy wil jou sê. As jy weggaan en jy kom terug, dan wil jy sien wat hy gesê het, jy het gedoen. Toen ik zit en beklei moet die zaak, kijk, hoe gaat ik nou hier maken? Die wat me nou niet aan te gaan vrouw moet ik nog maken. Nou denk ik ook goed om maken. Die wat me nou niet, ik moet op mezelf denken. Nou, die wat me gaat kwaad worden, die niet gezegd. Pas in de bak die ding 150% recht. Hier komt die wat man. En wat gaat die aan? Hier ga ik in die lucht. Ik dacht, wat ruikt die man aan nou zo? Hij vraagt, wat ruikt je in een vlot breed? Nou staan ik zo en denk, waarom gaat die wat man? Wie heeft hier gedink? Ja, nou is het ook jongen die man praten van mijn prinsesvrouw. Toen echt gaat op die zeer. Hij vraagt wie die ding hier recht gemaakt. Ja, mijn vlootprins. Apostel, mijn vlootprins. Ik zei meneer, dat is echt die vlootprins. Hij zei ook gelukkig. Niet dat jou voor uw gegeven. Maar ik zou niet die ding zo kon recht maken. Zeg mij hoe kan ik wel omdraaien? Als de Heere zo goed is van mij. Heere, ik kan niet omdraaien. Heere, ik weet hoeveel tijd met vandaag. Ik weet niet wat ik ga. Zeg mij hoe kan ik omdraaien? Als die Heere zo goed is van mij. Ai, ik kan niet dat het om eigenlijk uitkomt. En toen komt hij er weer. Al praat die mensen van mij. Heere, dat is mannen. Dat is mannen. Praat die leven van mij, Heere. Heere, ik zal niet al praat die mensen, Heere. Al praat die mensen van mij. Al praat die leven van mij. Oh Heere, ik zal niet omdraaien. Zeg mij hoe kan ik omdraaien? Als die Heere zo goed is van mij. Ik kan niet al praat die mensen van mij. Al praat die leven van mij. Ik zal niet omdraaien. Zeg mij hoe, zeg mij hoe kan ik maar omdraaien? Als die Heere zo goed is voor mij. Dank u Heere. Ik kan niet omdraaien. Halleluja. Al praat er ook wat bij bedacht. Al praat.
Maak eens dat pad op de padkopie. Hij raadt die mensen van mij. Hij maakt nog wat. Hij draait die leven. Ik zei niet zeg mij hoe kan het veranderen als die Heer zo goed is. Ik kan Zeg mij hoe kan ik me omdraaien als die Heer zo goed is. Ik kan niet omdraaien. Iemand die wordt vergeet op de goed. Die wil omdraaien. Kijk op hier doe iemand en doe net steeds aangekijken. Die wil omdraaien. Die weet die komt net zo lichtjes. Ons het moet een klomp steken klootje gersenen. Gelovigers. Nee, pastoor gaat verstaan, apostel gaat verstaan, leraar gaat verstaan. Hij gaat niet vanavond bij me zien als de koud die buiten. Leraar komt er nog vragen aan zeilen. Hoor je, dan zeilen nog zo baas weg. Mijn geest is haast aan met jullie. Oh, você é sua, ja. Ja, ik kan niet hebben, ze maar mijn Jezus. Apostel baai, jij iemand gezien wat lempen. Toen voelt je dat hier als snorkie. En tegen wie? Een liefdesverhaal. Lees die. En 3-4 uur. 3-4 uur is het tijd. Jij? Maar je gaat laat je nog net aan de Bijbel van. 2 minuten. 2 minuten. Hoe vaak al je nou, hoe vaak? Ja, die waarheid. Jullie gaan jullie straffen vandaag. Ik ga jullie straffen. Ik praat al niet vandaag. Jij gaat niet komen doen, wat kom ik je moeder. Maar je bent niet zo slecht verteld. Tja. En je bemoediging en je getuigenis, wat die mij aanvallen. Jij gaat niks geven vandaag. Ik heb maar moet wachten opgekomen. En misschien, ik word dat gaan zeker, hij gaat niet. Niet tegen wat is dat? Jullie draait op mijn nou al om. Los die jullie op mijn nou. Want ik was niet zo voor de tijd. Hier komt staan, die niet bij mij vandaag. Als ik een ander man zijn plek. Ik een ander man. Tja. Wat alleen vandaag hier? Weet je hoe ver gaat die mij? Weet je hoe ver gaat die mij op dit? Weet je hoe weet? Ik ga die vanaf tot bij apostel zijn. Gaan, ik ga nog een kopje koffie op drank. Gaan breken. Kom misschien hier naartoe prijzen die plek. Kom misschien hier naartoe die plek aan de kast. Halleluja. Halleluja. Kom misschien zo beetje. Amen. Amen. Wat zegt halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Ja, dat is wat weer. Halleluja. Man van de Heer, ik roep deze recht van mij. Ik roep deze recht, man van de Heer, van mij. Ik ga jou niet roepen, ik heb me op plek.
doen nie roep. Halleluja. Maar kom ons dan hierdie koortjie om hier by my te kry. Ek soek om hier by my. Ek gaan nou aan die kamp toe sê, ek kan net so kort mannetjie. Ek praat ook net so kort. Dat ek ewige lid dat by my is wat wel lang man is. Hy preek lang, so ons wil hom genoeg tyd gee. Kom ons staan die wat kan staan. Want het is een heilige oomblik hierdie. Die woord van God het die hoogste geval. Hier is die pottebakker. Here en ek is die klei. Here voor my. Here voor my. Net soos die wil Here. Gebruik hom waar hy moet Here. Wat hy as mens die klei. Hier die pottebakker. O ja, en ek is die klei. Kom ons terug aan, uit hy dit glo. Ek is die pottebakker. Here en nie, ek is die klei. Here voor my. Net soos die verhaal. Here kom gebruik my Here. Gebruik my. Waar u moet. Want ek as mens die klei. Hier die pottebakker. Here en ek is die klei. Halleluja. Hier die pottebakker. Halleluja. Here voor my. Net soos die verhaal. Gebruik my. Waar u moet Here. Want ek as mens die klei. Hey, die pottebakker. Hey, en ek is die klei. Halleluja. Amen. Prys die naam van die Here net daar waar hy staan. My God. Almagtige en dierbare God. Here, ons kom voor u vandag, Here. Here, om u te loof, te prys, te aanbid, te eer, my God. En daar is niemand soos u nie, Here. Vader, ek vra in die naam van Jesus Christus. Here, dat u my nou sal gebruik, Here, soos nooit van tevore nie. Here, breek my gedagtes, my God. Breek my denke, Here, wat nie van u afkom nie, Here. Hervorm my soos die pottebakker, die klei hervorm met my God. Here, alles wat ek vandag sal uiter, Here, laat dit wees soos u wil geskied is, my God. Vader, ek vra in die naam van Jesus Christus, Here, salf my tong, salf my lippe, salf my gedagtes om hier die woord te bedien, Here, aan die volk wat het so diep nodig het, my God. Vader, ek kom in elke gees wat in hierdie atmosfeer is, Here. Here, elke sterk man gees, elke minagting gees, elke gees, Here, Here van minagting, Here, wat in mens kom, Here, Here, elke gees, Here, wat wil afbreek, my God, Here, kom teen dit in die naam van Jesus Christus. Here, ek bestraf elke donker gees uit hierdie grond uit nou, Here. Here, ek vra dat die Heilige Gees nou sal neerdaal, my God. Vader, ek vra nie my uit, nie my koning, Here, maar om u te loof, te prys, te aanbid en te eer, met baie danksegging. Amen. Halleluja. Familie, jy is begroet in 'n mooi soete naam van ons koning Jesus Christus. Die een wat red, die een wat verlos, die een wat genees, die een wat bevry, die een wat siek is gesond maak, die een wat verlamdes laat loop, die een wat die blindes laat sien, die een wat die dooies oprig. Dit is Jesus Christus, die naam bo alle name,
Vanuit my naam kan ek julle nie groet nie. In apostel se naam, in pastoor se naam, in leraar se naam, in evangelis se naam kan ek julle nie groet nie. Maar in die naam Jesus Christus kan ek u groet. My woord kom vandag uit Markus 5. 2 gedeeltes, vers 21 tot 24 en 35 tot 43. En toe Jesus weer in die skuit oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader. En hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus. En toe hy hom sien, val hy voor sy voete neer en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense by die owerste van die sinagoge se huis en sê, u dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig? Maar dadelik toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om saam hom te gaan nie, behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag, maar hy het hulle almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita Kumi. Wat as dit vertaal word beteken dogtertjie. Ek sê vir jou, staan op. En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud. En hulle was uitermate verbaas. En hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moet weet nie en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moet word. Amen, prys die naam van die Here. Talita Kumi. Talita Kumi. Hoeveel keer het
mense ons uitgelag wanneer ons deur verdrukking gaan. Hoeveel keer het mense vir ons gesê, as maar net vir nou. Kyk maar hoe lang gaan hulle bekeer is. Kyk maar hoe lang gaan hulle die drank los. Kyk maar hoe lang gaan hulle die tak los. Kyk maar hoe lang gaan hulle die dwelms los. Hoeveel keer kom mense wat ons dink loop die pad saam met ons. Dan kom hulle tot binne in ons huis in. En lag hulle ons uit. Hoeveel keer sê mense, los maar die Here, moet hom nie meer plan nie. Jou omstandighede waarin jy is, die Here kan dit nie meer red nie. Hoeveel keer kom mense, dan sê hulle vir ons, gaan maar terug in die wêreld in. Jou sondaar, gaan maar terug in die wêreld in. Hoeveel keer het ons nie geval nie? Dan druk ons eie vriende, familie, druk ons nog verder af om ons uit te lag. Hy wou maar so wees. Sy ou ding van hom. Ons het probeer, maar hy wou maar so wees. Die man kom na Jesus toe met 'n versoek dat die Here genesing moet bring na sy dogtertjie toe. Maar terwyl hy die Here Jesus Christus kom sê, Here, kom help my. My kind is op haar laaste. Kom 'n kerkbroer en sê vir hom, los die Here uit. Jou kind is klaar dood. Die Here laat dag val. Jou kind is klaar dood. Hoeveel keer het ons al gehoor al, die man gaan nooit terugkom nie. Ek gee hom net so 2 weke. Die man kan nie werk hou nie. Hy syp sy geld uit maandag tot maandag. Hy kan nie werk hou nie. Die man kan nie 'n vrou hou nie. Hy kruip hier onder die loskinders deur. Hy gaan nooit 'n vrou kry nie. Hoeveel keer was daar gesê al? Die kerkbroer kom na die Here toe en sê, Here, as alright man, jy hoef nie nog verder te gaan worry nie. Die kerkbroer kom na die Here toe en sê, Here, niemand, nie Here, geen ander dinge om te doen. Maar die Here kom vandag op hierdie grond om vir iemand te sê, Talita, kumi. Is dit dat die Here toe kom hier opstaan? Ai. Die Here Jesus sê vir die broer, nee broer man,
dankie. Weet jy waarvan jy praat? Hy kan slaap maar net. En om die keer broer verkeerd te bewys apostel, gaan hy nog en hy stap. Die Here Jesus, hy stap nog na die huis toe waar daar verdrukking is. Die Here Jesus, hy stap nog na die familie waar daar nog seer is. Die Here Jesus, hy stap nog na 'n broer toe wat wil uit sy verdrukking uitkom. Die Here Jesus, hy stap nog na 'n suster toe wat uit haar verdrukking wil uitkom. Halleluja. Toch Maria. Kom tot by jou. Ai. Maar toe die Here daar aankom, is daar nog kerkbroers en susters wat besig is om te rou en te huil en te ween. Want hulle weet die kind is dood. Daar's mos net mense wat rou, huil en ween by die wat hulle weet vir 'n feit die kind is dood. Dis hier vandag om vir iemand te sê wat jy weet as jy wat die Here weet. My God. Yes, alright. Wat jy dink as jy wat die Here dink. Glory to God. Wat jy beplan as jy wat die Here beplan nie. Halleluja. Ai. My Lord. Die mense hulle huil nog aso. Here, wat maak jy hierso? Die kind is dood. Die mense het nog die nerve om Jesus uit te lag ook nog. Toe die Here vir hulle sê, waarvoor gaan julle so aan? Die kind slaap net. Hulle lag die Here Jesus uit. Want hulle weet, die kind is dood. Jesus kom na hulle toe en sê, julle weet nie wat ek weet nie. Die Here kom en hy jaag die mense hier weg. Want hulle is bespotters. Hulle is grapmakers. Hulle is afbrekers. Die Here kom na Jairus se huis toe en hy jaag almal wat die haar behoort weggee. Gaat uit na die ouwe. Die Here is hier vandag om vir iemand te sê, Talita, kom mee. Ons is vasgevang in dinge in wat ander mense oor ons lewe gespreek het. Die mense wat die Here uitjaag, hulle weet die kind is dood. So hulle spreek nog verdere dood oor die kind. Hulle weet Jesus is een wat die dooies kan laat opstaan. Hulle weet Jesus is een wat die siekes gesond kan maak. Hulle weet Jesus is een. Prys die naam van die Here. Hy kan die blindes laat sien. Hy kan die krepeles laat loop. Maar hulle weet die kind is dood. Jesus sê vir hulle, julle weet nie wat ek weet nie. Want die woord van die Here sê, my gedagtes, nie julle gedagtes nie. My wee, as nie julle wee nie.
Jesus kom met 'n plan na daai huis toe. Jesus kom met 'n plan na ons toe vandag. Die plan van die Here vir ons lewe is lewe en 'n oorvloed daarvan. Die Here spreek nie dood of onheil of sagte of kwale of probleme of versoeking of verlusting of oor. Here, die Here is hier vandag om alles wat jou vashou aan die dood, want die is baie van ons wat lewendig is in vlees, maar mors dood in gees. Die Here is hier vandag om vir die wat dood is in gees te sê, Talita, Kumi, en die verslaaf is aan tik, Talita, Kumi, en die verslaaf is aan hoerdery, Talita, Kumi, en die verslaaf is aan drank, Talita, Kumi. My God. Jesus. Die Here wil hê ons moet opstaan uit ons probleme uit. Die Here wil hê ons moet uitstaan uit ons probleme uit. Maar dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie. Want ek wil mos dinge doen wat ek weet. Ek weet wanneer ek my gaan bekeer. Ek weet wanneer ek my saak met die Here gaan regmaak. Ek weet wanneer ek dit. Ek weet wanneer ek dat. Jy kan nou doodgaan en dan gaan jy nie meer weet nie, want jy weet nie wat die Here weet nie. Beplan nog vanmorgen. Vanmorgen beplan jy nog. Ai. Ek weet, as ek my skuld betaal, gaan daar probleme kom. Ek weet, as ek my huur betaal, dan gaan daar probleme kom. Ek weet, as ek die kos koop, gaan daar probleme kom. Ja, jy weet alles. Maar die man wat die meeste boeke in die Nuwe Testament geskryf het, hy sê, ek weet, maar ten dele. Nou as jy so baie weet, dan is die net die man wat op die kruis saam met Jesus gehang het en gesê het, Here, jy sê dan jy is die Seun van God, haal jou hier af. Jy weet mos wat jy weet. Maar Jesus is vandag hier om vir ons te sê wat hy weet, is wat ons weet nie. Wat hy doen, is wat ons doen nie. Wat hy sê, is wat ons sê nie. Wat hy wil hê, is wat ons wil hê nie. Ons loop toe, loop ons in die wêreld in. En dan verwag ons dinge moet reg gaan in ons lewe in. Ons loop toe, loop ons in die lewe in. En dan verwag ons, als moet dit hankie dorie wees. Prys die naam van die Here.
alles gaan net mooi wees in ons lewe. Maar wanneer gaan ons begin vra, Here? Wanneer gaan ons begin vra, Here? Help my. Ek het nie meer krag vir hierdie dinge nie. Ek het nie meer krag vir hierdie goed wat my vashou nie. Ek het nie meer krag vir hierdie mense wat my vashou nie. Sê, Here, laat hulle uit. My lewe uitgaan. Baie keer dan wil ons nie ontslaan laag van mense in ons lewe nie. Want die mense provide. En as ons ontslaan laag van hierdie mense in ons lewe, dan is daar nie meer iemand om te provide nie. Maar die Here is die grootste provider, want hy provide vir ons lewe. My God. Here Jesus. Ai. Die Here praat hier saam met iemand vandag. Die Here praat hier saam met iemand vandag. En as ons nie gaan agslaan wat gesê word, wat die Here vir iemand wil sê vandag, Talita! Kom hier! Staan op uit die goed wat jou vashou. Staan op uit die goed wat jou neerdruk. Staan op, loop weg van die mense af wat ons uitlag as dinge nie lekker gaan nie. Hulle lag saam met jou hierso, hulle huil saam met jou hierso, maar die oomblik as jy jou rug draai, dan gaan praat hulle en hulle bespot jou agter hulle rug. Die mense is gou om te oordeel. Die mens is gou om te praat van iemand anders se probleme. Die mens is gou om te sê, ek het hom gesê, hy wil nie gehoor het nie. As goed so, as hy nie hoor nie, laat hy voel. Die Here kom vandag na iemand se huis toe. Voor jou deur staan hy en sê, staan op! Want hy is nog hierso. Hy sê, staan op! Want hy is nog aan die wonderwerk besigheid. Staan op! Hy is nog aan die genesing besigheid. Staan op! Hy is nog aan die bevryding besigheid. Staan op! Hy is nog aan die redding besigheid. Staan op! Ek word gelukkig. Ek word gelukkig. Ek gaan. Iemand moet opstaan. Een uit die familie uit. Een hoef net op te staan uit die familie uit. En 'n hele familie kan gered word. Net een hoef op te staan uit die familie uit. Die Here wil redding bring op hierdie plek. Te veel was ons seer gemaak. Te veel het die bloed geloop. Te veel het die trane geloop op hierdie grond. Maar nogmaals wil ons nie hoor nie.
Nogmaal wil ons nie glo nie. Want ek weet mos. Ek weet mos wat goed is vir my. Ek weet mos wat beter is vir my. Ek weet mos hoe om dinge reg te doen sodat dit goed kan gaan met my. Een crashkind kan net zoveel leer. Een crashkind kan nie hooggraad wiskunde doen nie. Een matrikulant kan nie universiteit rekeningkunde doen nie. Iemand met 'n graad weet nie wat dit is om volledige besigheidsboeke te doen. Maar ek weet, ek is die slimste. Ek weet hoe ons dit doen. Ek weet hoe ons dat doen. Ek kan die beste bier skink. Ek kan die beste daggasons wyn. Ek kan die beste toplollies stop. Ek weet. Weet jy wanneer jou sterfdatum is? Jy weet wanneer jy gebore is. Maar weet jy wanneer jou sterfdatum is? Sommige keer en vat ons dit baie ligtelik op. Ek moet nog hier sou wees, want die Here het 'n plan vir my lewe. Ek moet nog hier sou wees, want daar's nog dinge wat ek moet doen vir die Here. Maar die drankbottel is meer belangriker. Die losmeide is meer belangriker. Die lolly is meer belangriker. Die kriempyp is meer belangriker. Ek gaan nou lekker gaan eet. Maar so blyk nie 'n winslukkie. Ek gaan nou lekker gaan toep. Maar so blyk nie weer opstaan nie. Ek kan dalk net op die verkeerde manier lê. En al die drank wat jy gedrink het, gaan lê ook op die verkeerde manier. Die arm sal van binnekant af dronk is, dat jy nie weer kan opstaan nie. Vra my, oma dier, so dronk gedrink, dat ek moes gekruip het na die dokter toe, want my pankreas was aangetas. Ek moes gekruip het, as maar van hier vandaan af, tot by die stoppa onder, maar ek moes kruip hier af, na die dokter toe. Want ek weet mos, Jim Beam is lekker, Johnny Walker is lekker, Belinda my nou, Black Label my later pas ook nou. Ek weet wat die beste is vir my. Die Here sê vandag weer eens vir iemand, julle weet nie wat ek weet nie. Maar vandag kom die Here op hierdie grond waar baie seer gemaak is. Kom my vandag om te sê vir iemand, Talita, kom nie, staan op uit jou verdrukking uit en wees verlig. Is klaar?
Ek is klaar. Maar as daar iemand is, kom nou. As daar iemand is, kom nou. Die Here, hy kom na 'n plek toe, want hy weet, dat werk wat hy doen op die plek. Maar wanneer hy wegbeweeg, dan gaan hy na die volgende huis toe, want hy weet, daar is werk wat hy moet doen by die volgende huis. Die Here weet, daar is mense wat hulp nodig het. Die Here weet, daar is mense wat bevryding nodig het. Ek hoor